All India Radio Info Medium Wave Meter Zathum Somli Point Cut Kilohertz Lagya Som Galani Ile FM Megahertz Zale Thum Point Ngapan Hongki Puang Sia Paite Program Ahi Tunin Tutak La Khom Singna Ngai Hitu Tiang Phatnala Kilom Tak Tak Na Hon Tel Khom Tel Ngai Na Bana COVID-19 Awareness Sim Khyak Na Ngai Na Inei Dingu Tun La Tel Ama Sapien Dingin Damsung Ni Simdan Chila Mary Biak Chunina Sak Ingai Ding Dea Hon Tel Manipur Bhavan Kolkata Zamkhan Lalin Thanlon Leizamphai Zautung Jalkhai Sainau Jang Sumtuk Thanlon Le Swangpek Muna Alom Te Teng Teng Bana Mun Tuam Tuama Akhomi Te Ngai Dia Ahon Te Lahi Ingai Ding All India Radio Info Tutak La Khom Grace Dangai Keminasim State Local Tanlang Naing PNGKAY Scheme Tuntorin State Sunga Assembly Constituency Tuang Tuama Home Sabing PDF Antang Quintal Sangkwale Som Gukle Kwa Point Khat Zanin FCI Go Down Tuang Tuama Pan Puak Rapinom Nungba Assembly Constituency Adinin Sangai Pro FCI Go Down Napat Antang Quintal Sang Khat Zanga Somli Lekwa Point Somli Puak Rapinom Tamil Assembly Constituency Adinin
Jiribam FCI Godown napat kwintal zangale somleni puakya kinom hi. Gamsung district tuam leng Open Market Sales Scheme OMSS tungtonin antang puakyak le zuakya kinom. Terzol district OMS scheme noya antang kwintal somsagi lenga puakyak hiya. Thobal district leng kwintal somsagi lenga puakyak hi bana. Kwintal somlesagi puenga zuakya kinom hi. OMS scheme noya Kangpopi district in zale somale nga antang kwintal som lenga zuakya hiya. Sirachanpur district antang kwintal som sagi lenga hom kya kinom hi. None district leng PMGKAY tungtonin antang ni khata kezilizel athona pya kinom. Ni pite kipak ma in state le central kya nga kipak thu veno hi. COVID-19 hipi leng dal na dinga lockdown jaka mi pite ni ding atak satlok na dingun. State sarkalin NFSA PMGKAY le OMS scheme tungtonin Manipur gamsunga intia ne ding hom hi. Zanin Education Minister Dr. Thopchom Radesyamin New Secretariat Imphala ama office sambara polga tapan polsom piadin e-textbook hongcha. Electronic vanzat tungtona textbook zat thei dinga bolsak tulela idin monadin thel khatwam tak ahi si in minister ingen hi. Pol khatapan polsom piadin e-textbook avetin laibu somsagi lekhatte upload kipa tadinga upload na dinin kalni vel hunload din chi hi. Tribal dialect laibu teleng upload hidin yai textbook te hi le bosem ebook.website ta mu thei dinga bana Google Play Store leng bosim ebook download thei din hi. Thopchamin again na COVID-19 hipi in cover pumpi subwai ma ama siamsin na lamleng subwai ma ama chi hi. Tuni in Ukhrul Autonomous District Council Executive Member Sri Edmund Chifangin niteng ne tak alule adangdang in kwan sangkhat vil kya nga homcha. District Administration thalna in Phumcham humi le khotwam ten Ukhrula athonin ne ding hai ga le ante lo hing hom hi. Adil misom lenga asama pat hongki 27 Assam Rifles Commanding Officer Colonel Ripon Borale a inkwan pi mi thumte bana rifleman khat home quarantine ko in omlelohi. Colonel Boratin ten DGP le COVID-19 control room info phalna la in private gari in Manipur honglo to hi. Ganit ten na septi pa pi nain sarkalin sumsa nga kyat asha worker teng pedin thi hi. Sikima COVID-19 ve omnai lo hi. Assam Morigaon District Deputy Commissioner Superintendent of Police le Joint Director of Health Service te COVID positive dia muanmo mini to akisukhak diakun quarantine na omdingin thai sakyo hi. Official to swaking adungzuin journalist tamlo leng quarantine na omdinga thai sakyo hi. Assam aganin COVID-19 positive case thakli ombe sai to kitanin case somthumleli omtahi sai tenglaka active case somni legiat omlalin ni khat sitahi. Assam Governor Jagdish Mukhi in Socio-Religious Culture le Sport Organization tuamte ama member le nungzui te nga lockdown be la khunsunga azui dinte jegu taka zui cha dinga thei sakya dingin net na bol. Helmet na ahi le Union Health Ministry in Assam district ngate coronavirus ki theda namun pitia apwan nunga abol ahi. Gamsunga coronavirus natna dauna le daisak na dinin nisom lisum ina ki khumdik poimo ma chi inleng governor Indian hi. Tripura sarkalin nisom paita sungin khosikle hulak na lama buai na ne sapeu COVID-19 test ne sakso mahidan Law Minister Ratal Nat Indian Council of Minister tutkhom na huna coronavirus damlo enkol medical staff tele hoitaka na siam suntom dinga thuzo ding dan gen khom hi uhi. Nisom sunga so kaldam do ina OPD ho kha hi keile khosik hian na khak sajja ka dam do ina admita omte COVID-19 test sabdingin gen khomin omhi. Tripura tu nitanin ni sing khatle jasagi som kwalegiat quarantine ko hitawa
mi sing khat zale som kwale khatte mi som le li nangin kha sa khitaw hi tu le lim mi zali le som guk lenga home quarantine na om wa mi zale som li le ni te institutional quarantine na om le lo hi Medalaya COVID-19 positive test thak ni ombe Laini ni te hi le COVID-19 ve ni lainia sita Dr. Pa in kwan pi tua kyo hi Sai to kitonin Medalaya COVID-19 ve ni kwa phata hi India Gamsung district zathum som ni lenga coronavirus case omlawin district som ni le sadia positive case thak omlaw hi Health Ministry data apat thutot tinga dungzoin daka som ni le li sungin COVID-19 confirmed case thak sangkhat zathum som ni omde hi tu ni tanin COVID-19 ziaka damlo sangkhat zangale som lenga ten damna nga in damdo inapan pothawa ni zalile som ni sitaw hi Center Sorkalin ni kuma fund pending le kumsang ni som ni le khat kal masani a lo duty pyak na dinin MGNREGS scheme noya fund crore sangsabi zathum swakya coronavirus na hik omlo namunti a MGNREGS na kepat hipa tadinga Saihunin social distance kautaka zui hidin in Rural Development Minister Narendra Singh Tomar in here. Indian Council of Medical Research Palai in ICMR network noya lep zale somsagi ilegukle private sector lep somsagi ilegyata sample lakni point kwa tesinom tachi in game Rapid antibody test ki etkol na patbay na din hilawin gamsunga coronavirus hotspot akyam dan li akhan dan etek na din nga hidan ni pite na thek seto poimo ma si ingen hiya gamsung pumpia Uttar Pradesh in coronavirus sample testing panma sa pen siya na to pahile screening process hatsak na din le sample test na asumbeza akyam sa kahiya State Health Department in death audit leng bolsom Date auditing COVID-19 na veite et kol na panpi mama din hi. Tunya di nga tutak lakom isim thak thei sai tenga hi. Latil ani na dingin sap na o chi la gawmani na sak ingal ding daya hun til than lo na pan chingja kho in mun tuam tuama a in kwan pi tele alom le volte ngal dia hun tele hi ingal ding. Coronavirus apan ki vending dan to kisaya Directorate of Health Services le IDSP National Health Mission Manipur ti apan ni tite kyanga ki sakna
sang ni le som le kwa novel coronavirus ai ti le sang ni le som le kwa nCoV kisi ihulang na lam to kisaya damlo na si khati a apaita December sang ni le som le kwa khabulin Wuhan China a mukya kinom hi taksa a coronavirus kilat dan ti hi le khosit khu naptui luang gol na le husama omna hi a Kaya napin aveni khatapan avelo midang khatyang or sam takin kilo son hi coronavirus apan kiden na dia hi dingte khu chang in mai tom sign khu inla ni to kigam la dewa omin khu zel ding hi sabona khu chil chang mun ding ahi tele alcohol tel hand sanitizer dat zel ding damlo chang a ina ki khum ding health checkup ni una medical team te ki thwa pi ding le chang tho ta ka om ding hi lo ding te atunga ki gen damlo na te na ne le mi pi la ka om tam lo ding hola ka chil sia tin lo ding ket bit lo gam sa khoi khak lo ding khut min sa amit nak le kam khoi lo ding bana mi dam lo te to kinai wa a om lo ding hi la tiel athum na ding in to pa o hong le nin thila dam hoi chingna sak ingai ding dia hon tiel tu te ti khan lam pau siam pau khotwan ti din khojam ti chingpu vung no upat ti din khotwan le khan sin ten dia hon tiel lo hi ingai ding Naten kumhon kwa Mung kham hui ba banga kumau na gam niya Lao khan hong lên mani Đâu có hong lên loan khung lên đại gama Isin kem na doga ingaya kanung ne kama ang sungeng la agwala ito hong lendeno lai veng nagtam siya nasimloy tin tin nào bằng tạ nam lên loa sang ít mà pha cắt tung á hong gia kinh tu pa o na ang sing mun wang bên tu pa o tunya dinga ngai khe tu ten phat na la kilom tak tak na hon tel som tel ingai khei sai tenga hi All India Radio Info Jingchangin thuthak la khom simna COVID-19 awareness sim khak na le khol khan moi le alom tia pan phat na la ngai na inai ding tunin ni tak lam dak le minute som li jin to kitamin ihonu adaita mun kya pai te program ngai ting ting om nom le mangpha Thank you.